Sasisian part ngi pidang sumbai pi baro syakanika channel kejengi bangi kerman babaro pia syai pia klainud. Sungguh subscribe yakanika channel bat kemawan turn on new notification bell kanang wapinum do iki videos ki binga upload. Yakini gi post lapalai taka District Resource Center on Disability Affairs leneka DRCDA Civil Hospital nongpo ribhoi mentau banai arajar apuar. Ikutang juga nigi post kilang kumne physiotherapist, audiologist and speech therapist, accountant kam shopkeeper, physiotherapy attendant, peon kam messenger, bat cleaner. Kelas D lani katarik bakado bapilaban samai iki applications kadehau arterik banai Januari arajar apulai. Ya ka post physiotherapist kalai kawai ka salary lani ketulap kade apoi hajar sanspa hak shibanai ke educational qualification kalangkumne pladiban pendam ya ka post graduation hak ka feel ka bai hap pidon kamru minimum working experience. Ya ka post audiologist and speech therapist kalai kawai ka salary lani ketulap kade apoi hajar sanspa hak shibanai ke educational qualification kalangkumne pladiban pendam ya ka post graduation hak no ka feel ka bai hap Lani peladiban pendap ya ka BSc Speech and Hearing. Ya ka ni ka post pemdan kam experience. Ya ka post accountant kam shopkeeper ka like kawai ka salary lani ka tulap ka dekat sawajar praspa hak shibanai. Ka educational qualification ka langkum ni. Peladiban pendap ya ka become lani ka SAS. Ka experience pedan kam R6 working experience haka feel ka behap. Ya ka post physiotherapy attendant ka like kawai ka salary lani ka tulap ka dek kendai hajar praspa sanpau hak shibanai. Ka educational qualification ka langkum ni. Peladiban pendap ya ka kelas 10 bat ya ka ni ka post pemdan kam experience. Ya ka post peon kam messenger ka like kawai ka post ka bala reserve yaki disabled person. Ka salary lani ka tulap ka dek kendai hajar praspa sanpau hak shibanai. Ka educational qualification ka langkum ni. Peladiban pendap ya ka kelas 10 bat ya ka ni ka post ru pemdan kam ya ka experience. Bat ya ka post cleaner ka like kawai bat ka ni ka post kala reserve yaki deaf lani partially deaf. Ka salary lani ka tulap ka dek kendai hajar praspa sanpau hak shibanai. Bat ka educational qualification ka dek piaban pendap ya ka kelas 10. Ya ka ni ka post ru pemdan kam ya ka experience. Ke age limit lani ka kerta ka bereduk ka dekat prasnam bat ka baheduk ka dek lai puar senam. Kandon ke upper age relaxation haduk san senam yaki schedule caste dan ki schedule tribe candidates. Ki candidates ki belong eligible bagi berkuaban apply yaki ni ki post pihaban pendap ya ka standard form application bat apil ada ban pendap pihaban submit lang mat ki attested copies jong ki testimonials ki jong pi artali ki passport size dur ki jong pi syaka office of the district social welfare officer Ribhoi district nongpo syawalani haka arterik Januari arajar apulai haka envelope ka bafibo ya ka application form bat yaki ni ki wiki documents ki jong pi pihaban tho yaki ni ki contain application for the post of hadian sa tho ya ka kerteng jong post ka bapi ban apply. Ka link jong ka standard application form ngala ai po description jong ka video bat ka official notification dan ka official advertisement ru ngala ai po description jong ka video te phila ban download bat phila ban pule ya ka lada pi ko ban tip shushu shpang kiwi pat ki